Tai yra mūsų pirties ritualas, kurį mes darome kiekvieną kartą, kai sueiname į pirtį. Сейчас будем делать ритуал. Вы знаете, как это делать, да? Žemaičiam pamokysim. Ritualas yra tas, kad reikia merkti 2 pirštus į vandeniuką ir pasakyti palinkėjimą savo ir visiems čia, kurie esame čia susirinkę. O po to tas vanduo keliaus ant įkaitusių pirties akmenų, pakils garas ir mes visi juo pakvėpuosime. Taigi, Jonai, начинаем с женщины. Надо пожелания себе и всем здесь, которые собрались. Я хочу всем пожелать способность себя любить и любить других. Побольше любви. Jonas Žemaitis. Gerą garą с легким паром visiems. O taip žemaičiai šneka. Ukraina. 1 палец или 2? Ложи 2. Всем благоденствия, радости, счастья, дружбы и любви. С легким паром. С легким паром, Украина. Латвия, Зиновис Карклинш. Ну что ж, пусть всем этот день был очень радостный, чтобы много узнали, и чтобы через год забрали с собой еще много друзей на это мероприятие. Спасибо. Латвия, Санкт-Петербург, Дмитрий. Здоровья всем, счастья, легкого пара и мирного неба над головой. Санкт-Петербург, Москва. Друзья, добрый день. Баня не имеет границ. Я рад видеть здесь столько своих банных братьев. Рад, что между нами нет барьеров, и я надеюсь, так дальше и будет. С легким паром. Ir pagaliau Egidijus Žukauskas, Lietuviškos pirties bičiulių draugijos pirmininkas. Dėkui visiems, kad susirinkote. Visiems gero garo, geros nuotaikos ir pakelkim Lietuvą, kad Lietuva būtų švari. Už švarę Lietuvą. Kadangi aš esu taip pat ant šitos scenos, aš taip pat palinkėsiu visiems geros nuotaikos, gero garo ir ačiū, kad jūs čia susirinkote, kad išsineškite kuo daugiau žinių ir tų gerų įspūdžių, kurias čia susirinksite. O dabar turime įkrautą vandenėlį, kuris, kaip žinome, priima informaciją, dabar jisai visus tos palinkėjimus tiesiog mes įdėjome į jį. Aš dabar užpilsiu ant akmenų vandenėlį, pakils garas, o tam, kad tie palinkėjimai įsipildytų 100%, aš paprašysiu jūsų visų pagalbos. Kai aš užpilsiu, mes visi pasakysime, tebūnie taip. Ir tie norai tada 100% įsipildo. Visi supratot? Gerai. Dėmesio. Tebūnie taip. Skelbiu pirties dieną atidarytą. Aplodismentai visiems. Primenu, kad